आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर की अपुनबगी सक्तम येलोमी सिंह कंदुना इना खुलबा कला संस्कृति ngak सेनु थम हाइबसिना बीजेपी की मिखल की मैनिफेस्टो की मपुंगइबा पांदम ओइरी बीजेपी की ngarang फोंगिबा मैनिफेस्टो दो अमंबना थनखिबा हौखिबा चही मंगा के रिपोर्ट ने हाइना कांग्रेस ना हाइरी अमसुंग भारत पोमदा चंगसिलेबा कोविड वैक्सीन काप के खोंगजंग अस हौजि फावदा पुना वैक्सीन डोज कोटी 153 लाख 58 हेना कापख्रे लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 अनोबा केस हेनगलगलिबा असि येंगलगा अखोय पुमनमकना चेक्सिन मिनसी सही तरह मंगा दगी तरह निपन फाउगी मनुंग लेब अंगांग सिंग याउना वैक्सीन कापा यारबे म्युई सिंग अथुब मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अथुबा म्युई सिंग बुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियो लाइसेट असे ngakthonaba फेस मास्क उपियो फुटर के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमित सेंगना ताथोकपियो खुदसा सेंगना हांबियो कोविड-19 मरी लेनबा ई पाउसिंग दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397804 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर हेल्पलाइन नंबर 038524116668 अमसुंग 18003453 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंगइबा पाउ मणिपुर के अपुनबगी सक्तम अमदे येलोमी सिंह हक कंदुना इना खुलबा कला संस्कृति ngakसिनो थमगनि हाइबसिना बीजेपी की मिखल की मैनिफेस्टो की मपुंग ओइबा पांदम ओइरी इम्फाल दंगना दोल की मैनिफेस्टो अदु फोंगलना दोल की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नादान हाई लाकदौरिबा चही खरादा मणिपुर की चाखोटपगी खोंगजेल खुमांग यांगना चंगसिनबा ngamlabani श्री नादान हाई खम थेंगना तंगदु लेतादा फिबम दलेनबा मणिपुर हौजिकती बीजेपी के लेंगाक लाकपदगी शांति एमदि चाखोटपगी माइकैदा चंगसिनबा हौरे राज्य असिदा तोखाई तहनबगी राष्ट्रीय लेरंबा अदु बीजेपी न अपुनबा मणिपुर ओहेनबा होनदुना लाकली माकन हाई सासिनबा खुथोनबगी थौदो कयान थलंबा दु हौजिकती मपुंग फाना आइन चनबा राज्य म ओहेनबा ngamle ड्रग की समस्या मपुंग फान लाक्सिनबा अकनबा थबक पाइखत पहौरे सेंजा थुमजाना थलंबा लमदम अमा ओइरंबा दु ngasiदी बीजेपी के लेंगाकना अफबा लेंगाक सासन लेबा लमदम अमा ओहेनबा ngamle मतम अमदा बन अमसुंग ब्लॉट के किलमदने हैन खंगनरंबा मणिपुर ngasiदी शांति अमसुंग चाखोटपगी माइकैदा चंगसिलकपा राज्य अमा ओइना सखंगनबा हौरकले मैनिफेस्टो फॉर्म के थरमदुदा मुख्यमंत्री नंथुमन बिरेन हाई बीजेपी ने लाकलिबा मिखल असि शांति अमसुंग चाखोटपा हाइबा वाखल लोंदा युमफम ओइदुना थेंगनरी मणिपुर की लंबी थोंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपा अमसुंग दरकार लेबा चाखोट थरांगी थबकसिंग पाइखतनबा होनबदा बीजेपी के सेंट्रल लीडरसिंगना पांगबियाबा मतेंग क्या पांगदुना लाकली मसिगिदमसु मुख्यमंत्री ना दोल असिगी सेंट्रल लीडरसिंगबु थागतपा फोंगदोखी मैनिफेस्टो अदुदा पीएम उज्ज्वला स्कीम की बेनिफिशियरी दा सही अमदा एलपीजी सिलेंडर अनि लेमना पीगनी कॉलेज मही तमलिबी मेरिटोरियस ओइबी महिरिसिंगबु लेमना स्कूटी पीगनी अमसुंग ईडब्ल्यूएस अमसुंग बैकवर्ड सेक्शन निपी मसा सिंगदा रानी गाइडिंग यूनिपी महिरोसिंग स्कीम की मखादा लुपा 15,000 की इंसेंटिव पीगनी हाइरी मसिगी मथक्ता क्लास 12 ता मेरिटोरियस ओइबा महिरोसिंग दा लेमना लैपटॉप पीबा अल ओइरबा सिंगी थागे पेंशन लुपा चनी ओइरंबदु लिसिंग अमदे हेंगत हनबा अमसुंग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मखादा लौमी सिंगदा सही की ओइने लुपा 3,000 के सेंथंग पिरंबा अदु लुपा 9,000 दा हेंगत हनबना सिंगबा तोंगान तोंगान वाफम सिंग याउरी अमरोमदा बीजेपी की मैनिफेस्टो अदु अमंबना थनखिबा हौखिबा सही मंगा की रिपोर्ट नि हाइना कांग्रेस ना हाइरी इम्फाल कांग्रेस भवन नंगरांग पांगबिसिंग उनब अमदा कांग्रेस लोसिंगबा जयराम रमेश ना हाई मैनिफेस्टो अदुदा अफसपा ngangkhai gi wathok naga pisto ki wafam ain kana mirei pak macha sing changkhilap gi wafam amasung yelomi sing ningsi nangak senabi matang da karigumba wafam amata pande श्री जयराम ना हाई हौजिक पालिबा राज्य की बीजेपी सरकार असे कोविड ऐसे थेंगनबदा निंथिना थबक तौबा ngamdre वैक्सीन कापा यारब अबुन मिसिंग सादा निपुतर खक्तमक दोस अनिमके वैक्सीन कापा ngamli मसी लेबाक असि ओइना ख्वाइदिगी नेबा वैक्सीन कापा की सांगने
Manipur da hauji phawda COVID vaccine dose lakh 13,50,5 kaukre masigi manungda ahanba dose da lakh 13,30,3 subna yankai humdoi ani suba dose da lakh 13,8,3 yauri precaution dose na 5,50,8 kaukre Raijas ta hokiba pung kunbai da COVID ki anoba ke sam ahum thengnaki ngarang ki oina positive oibi sangsa da manga oiki haiba matam ashida mi anina laina ashida gi laikide Raji COVID-19 command control man thokiba cherol madhai puna sample sing aniga subna yakima pen test tawbi manung de mi sam ahum adu positive oiba thengnaki bani haiba matam se mi sam yang khaima thone naba phaki naba phabgi sangsa da mapudra to dasmik mapan ahum da leire Haujik COVID ki active case lising aniga subna marpudra mari leiri tabi riba pawasi akas bani Imphal dagini Bharat pumda changsi liba COVID vaccine kapi khongjang asa hauji phawda puna vaccine dose koti sam humdra mari lak yang khaima pan hena kap kre masigi manungda anba dose ta koti marpudra to lak tara humdoi lising humdra mapan chahum koni thoi ani suba dose na koti humdra taruk la humpuma pa lising marpudra thoi satre marpudra manga aduga precaution dose ta koti ema la humdra mari lising Maipudra chani kolhumdoi yauri ngasi phongba pause sing maroi pausing dam haujik Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagachari Gorani BJP ki election manifesto phongkhiba BJP ki manifesto adu oiroidabada haijin ba ngaktani haiba Congress ki wafam election ga mari lenena sel yauna polam kaya phagat khebagi pauna Manipur da ngasi phongba pause singi maroi ba pawaina phongdari BJP ki Mikhal ki manifesto phongkhre miyoi lak ama lising kullomdagi wakhanlon lauraga puthokpa manifesto ni haiba JP Nadda gi wafam sanale bakta ahanba headline tawduna phongli BJP ki manifesto asi Manipur gi saukhatpagi map amani haiba JP Nadda gi wafam People's Chronicle da ahanba headline tawri BJP ki manifesto asi asamba sejet natte sahi manga da pangthokadaba thabak thoram singni haibasina irei bakta ahanba headline tawri BJP na point kun yawba election manifesto phongkhre avaspa lauthokpagi wafam pankhitre haibasuna Imphal Free Press ta ahanba headline tawduna phongli pawasi Sangai Express English amasung Manipur edition da su ahanba headline oiri college tamli bi nupi mahiroi singda lemna gari masa amasung LPG cylinder sing pigani haiba JP Nadda gi wafam Manipur Mail amasung pongnafam da ahanba headline tawduna phongli pawasi Morning Bell da su ahanba headline tawri BJP ki sahi manga gi laingak asi asamba amamba irani haiba Congress ki wafam Morning Bell da ani sub headline tawduna phongli BJP ki manifesto karisu yaudaba iho hobani drug mafia ga naknei haiba miyamna khangdarabani haiba Jairam Ramesh ki wafam irei bakta ani sub headline tawri Congress na BJP bu hunba yaba hunkhre haiba paw Sangai Express Manipuri da ani sub headline tawri BJP ki sahi manga gi lainga ki asoi basing Congress na phongkhre oiroi dabada haijin ba ngakte gi manifesto ni haiba Congress ki Jairam Ramesh ki wafam sanali bakta ani sub headline tawri Mikhal sida mirep oiriba sani humpu manga gi manungda yankhai tarukti criminal case lei election ga mari lenena sel yauna lupa crore sam ani henbegi polam sing phagale haiba CEO gi wafam naharol gi thaudang da banner headline tawtuna phongli Phase animaki apunba candidate sani humpu manga gi manungda criminal case yanaba miyoi yankhai taruk yauri haiba paw hiyelan pawda ahanba headline tawri Mikhal da polling station Satruk nupi official khaktana mathau tawgani haiba CEO gi wafam Isel Express ta ahanba headline tawri BJP ki national president na BJP ki manifesto phongkhre haiba paw Surasanpur da phongba Masona Thar da ahanba headline tawri Manipur ki ahanba masung ani suba tangka ki Mikhal da mirep oriba sani hupumanga gi manungda nupi mirep tarataret yauri haiba paw si asigi ani suba headline tawri Tamenglong District Hospital da Dr. Gi warpa leiriba sing mention na ba nauna recruitment taw haiba Manipur High Court na state government ta khangan khibagi paw Tamenglong da phongba gun fuel da ahanba headline tawri Gorani Thagachre Dwijamani aroi pada maroyo paw amuk hana Manipur gi apun bige saktam yelong mi sing hak kanduna ina khulaba kala sanskriting ngak sino thamba haibesina BJP gi Mikhal gi manifesto gi mapung oiba pandam oiri BJP ngarang phongkiba manifesto adu amambana thankiba hokiba chehi manga gi report ni haina Congress na hairi amasung Bharat pumada changsileba COVID vaccine kape khongjang asida hauji phawda puna vaccine dose koti sam 100 mari lak 58 hena kapkre paurei jari